Nevladina organizacija Moja Srbija pokrenula je akciju Birajmo domaće sa ciljem da se kupovinom robe proizvedene u Srbiji obezbedi ekonomski razvoj i bolji život građana. Kravica, jelen, plazma, bananica – ovo su imena koje tipična porodica smatra srpskim proizvodima, čijom će kupovinom, veruju vladi, naši građani pomoći državi da izađe iz krize. Tvorci akcije Birajmo domaće kažu da smisao nikako nije bojkot strane robe. Kupujući i birajući između domaćeg i stranog proizvoda, domaći bude svestan da time pomaže kvalitet obrazovanja, status penzionera, očuvanje radnih mesta, bolje zdravstvo u našoj zemlji. Prosto rečeno, ako proizvod košta 100 dinara, kod domaće robe čak 95 dinara ide pravo u budžet, a kod uvoznog taj novac odlazi iz zemlje. Pokretanje akcije podržali su i prodavci. Mi ćemo to podržavati tako što ćemo vidno obeležavati sve te proizvode, zajedno sa proizvođačima razvijati, govoriti naše iskustva, šta je to što žele potrošači, jer mi stalno radimo razne istraživanja i na taj način se adekvatno i aktivno vrlo uključiti u promociju svega toga. Slična akcija bila je pokrenuta još 2004. godine, ali do danas se ne znaju njeni efekti. Iako bi nadležni voljeli da građani Srbije više kupuju domaće, potrošači više gledaju cenu nego poreklo proizvoda. Mušterija je ipak u pravu. Ako su kvalitetni, uvek sam za to da se kupuju naši proizvodi. Kupujem i jedno i drugo, u zavisnosti od toga šta se nama dopada. Kupujem i jedne i druge, zavisno od kvaliteta. Prvo gledam kvalitet. Iako kampanja traje od početka godine, sada će se intenzivirati uz podršku državi i samih proizvođača. Svetlana Milenković, Fox televizija.